Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah gua hadir ini Majelis Al Munawir ya. Al Munawir Milad di Bekasi, Habib Alwi Al-Attas. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Dan biasanya yang rame ini cuman hall yang tambah rame, tapi ternyata majelis-majelis Habib ini Habib Alwi alhamdulillah tambah rame jamaahnya, kalian lihat nanti ya. Dan juga ini yang gue lagi nungguin nih, mana nih yang katanya mengusir-ngusir Alawiyin, mengusir Habaib, yang ngatain katanya imigran Yaman. Iya, kita lagi nungguin nih. Ini mumpung lagi ditungguin ya, ditungguin gitu. Tolong jangan lama, ya kopi udah mau habis soalnya. Gue nungguin lu ambil ngopi, tapi ini kan majelis baik ya kan, tapi katanya Habaib ini mengajarkan radikalisme lah, yang katanya Yahudi lah. Titipan tuh be. Kalau gue sih ngelihatnya buat kelompok Imat Kori yang di Bekasi ini, Kori ya. Iya Kori ya. Jangan suka tidur miring ke kiri habis asar, bisa bikin tambah tolol ya. Dan nih lihat aja liputannya. Hadirin, sebelum hadirin, sebelum nanti saya minta Fatihah, Habib Hasan dan menuju ke tempat acara kita. Kira-kira siap tunggu beliau-beliau. Takbir. Sama-sama kita dengarkan daripada lantunan syair-syair yang kita mintakan daripada Wakil Ustaz Ferry Sulaiman. Rame banget. Iya, rame. Ustaz Ferry Sulaiman ke panggung. Saya minta Babe Aldo naik ke panggung. Babe Aldo. Ini Habib yang paling gaul se-Indonesia.
Takbir. Pada Babe Aldo kita minta ngomong sepatah dua patah buat menyampaikan motivasi perjuangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah semuanya mencoba lagi. Enggak ada kopinya deh dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Alhamdulillah yang saya hormati, saya muliakan, saya junjung tinggi, saya cintai para habaib, para alim ulama, para asatid. Mudah-mudahan wabil khusus Habib Alwi dan semuanya ulama, insyaallah ulama-ulama kita dikasih umur panjang, sehat afiat, qabul hajat, dan mudah-mudahan ya Rabb ulama-ulama kita ini tetap ngebimbing kita dalam keadaan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah malam ini Bekasi dapat rahmat dari Allah SWT, dan alhamdulillah Al-Fakir ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Kata Allah SWT, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Malam ini saya ngajak diri saya dan semua untuk benar-benar bersyukur. Syukur dari dalam hati, yang mana sampai malam ini nikmat Allah sangat banyak buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Rabb sisa umur kita dipenuhi dengan yang baik, sampai kita mati dalam keadaan yang baik. Insya Allah dapat kubur yang baik, dibangkitkan kelak bersama golongan orang-orang baik, dan insya Allah masuk ke surganya Allah, tempat terbaik untuk kembali bersama makhluk Allah terbaik, kekasihnya, junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Habib, bangga saya sama orang Bekasi, cintanya sama Habaib luar biasa. Ini kan Habaib lagi di fitnah nih. Ya, kalian masih cinta sama Habaib? Benar. Katanya nasabnya palsu. Katanya ada yang ngomong tuh. Percaya kagak tuh? Tapi jangan radikal ya. Ya jangan, karena di sini amar ma'ruf Habib ya. Bukan nahi munkar kan, Dek? Oh, bukan nahi munkar. Allahu Akbar. Kalau tuh orang-orang datang kemari mau ngusir Habib, mau lu apain tuh? Kita mau pindah ke Bekasi, Dek. Cocok kita sama orang-orangnya. Udah deh, gak usah lama-lama. Dengerin Habib-Habib yang bener. Kalau gue nih masih Habib magang, belum lulus. Iya, kita pakai kopiah putih kayak Habib begini 2 jam jalan miring gue. Iya, belum kuat. Doain gue bisa jadi pembelanya Habaib, pembelanya ulama. Gue mau tanya, andai kata ada orang-orang nih yang mau ngusir Habaib, katanya diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? No, dengerin no. Siapa yang ini? Siapa? Kori orang Bekasi ya katanya ya? Iya. Siapa? Banyak apa Habib? Habib luar biasa, Habib Alwi dakwanya istiqamah. Jadi kita siap untuk lawan ya? Ya, kita tungguin. Katanya kita mau di sweeping. Kita tungguin sambil ngopi dan ceritain sama mereka. Jangan lama-lama, kopi gue udah mau habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita doain Babe Aldo biar berjuangnya di YouTubers diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pada subscribe belum? Wah, belum pada subscribe Selanjutnya Ustaz dari Sulaiman belum naik, kita minta Kiai Haji Ainul Yakin untuk menyampaikan nasihatnya kepadanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Muhammad. يا قلب قلبي أنا وقول حامد تخدم مثلي مرتبط برجالي التريم مولي سلسلة عالمي
محمد بن سلمان ومن دون مدد ويقول حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال ترم سلسلة علوية من بني علوي ومن دون مدد يا قلب علوي ومن دون مدد يا قلب هم أحد كما هم يسري وهبة من كريم كنت ما تدري خبرهم قد بلغ العالمي علوي من دون بدل عرف المصطفى في العلم والتقوى جدهم وامهم ساروا الكبرى وما سنها الطريقه البالوي من دون بدل يا قلب علوي الله من دون مدد يا قلب على ويقول حامد مرتبط بالرجال في السليم اهل السلسله من بني علوي من دون مدد يا قلب علوي من دون مدد قد سار أسنها من فيوضات العطاء مطرة وقطرة من منابع علمهم تروي من دون مدار علوي كالفقيه المقدم من عنيف النور طوله جوهرية مثله معلوم من قضى العهد مثله أبو من دون مدد يا قلب علوي الله من دون مدد يا قلب أنا مرتبط بالرجال في تاريخ أهل السلسلة علوية من بني علوي من دون مدد يا قلب علوي من دون مدد يا قلب علوي والذي حال في مرمان ما بنساه جدنا افترض منه فروع ابنه كيف بنسى الذي هو مفصلي عدوي من دون مدد يا قلب علوي أدمان الولي جدي جمال الليل هو لنا بايوفي وزنانا والكل بن حسن كم وكم من سر له يهوي من دون مدد يا قلب علوي من دون مدد يا قلب علوي مثلي مرتبط بالرجال في تاريخ أهل سلسلة علوية من بني علوي من دون مدد يا قلب علوي من دون مدد يا قلب علوي وكم 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 ضاق كالسكاف والمحضار والسكران وابنه العيد روس اكبر واصف بشاركم مثلهم يهوي من دون مدد يا قلب علوي الذي حال في عناد ما مثله احد بحر الكرام يرضى أبارا انا والبعد يدوي من دون